Har tamo insurance ko riklang kanang tinoro lama akong matay. Bro ni ini Buti condition bagi bro ke lama akong mani. road block to onek kono jeng problem লেখা কিন্তু মেইন তিনটা ডিমান্ড no মেইন তিনটা ডিমান্ড jangan bro ni gabu ke lama khani sambani abo repairing te kaisangke solar street light te kaisangke abono paka khani ni muge tabo or road maintenance inge jetu PWD ni hoite torthoma kha bino engineer sahib tamo problem sahib tamo engineer sahib tamo bos kha kam to surung kha ini pro gari no songman karone bro ini themalia muge abo botai next 20 din December lama maintenance pai mani ini cover kelaka te kaisangke solar street light abo jetu sini already abo sini block promotion under ro rimano ini jeng abo maximum 2 saptah jeng sini to khana rang place khari nai 2 saptah ni bisimo abo delivery phai abo tratan renewable energy development agency black top road ni jeng DPR PM joiso ni bangi nai black top road ni bangi nai jira 3.75 meter road ni bangi nai black top road ni bangi nai jeng DPR samik phajar jeng abo je dine PM joiso executive sector salaika bo chini chief engineer sir naranone update nakha ke bo saute kisa একদম কমপ্লিট আপডেট মানান মাঙ্গি নাই কমপ্লিট যে কাম শুরু ইনানি আমপি এই সময় আমাকে আনুমানিক 4-5 মাস আমপি এই সময় সাথে Te abono kare te tam উপর জনজানি কক সাগা আপনি পুরো কাই কিসা একদম অনেক মাইনর ছোট খাটো ইস্যুস দङ যেটা जों আবো जों ইদানিং খালি নাই পাইপ ফাটে মানে আবো রোড গাড়ি থাঙ্গাंके পুরো পাইপ প্রেসার গাইনে DWS ni pipeline water supply pipeline khadu abo angki khari duan kono sudah dari abo cikon makan abo kam abo asin ne protect kari ni abo angki khari ne abo to purung demand to asin no dei demand to salia to sini happy ba jeng din ya ketal issues abo no jeng nijira no program ni madome kam khali nei mas solution mak do sinimung sar ne sinimung angani mungkin manus merasa video kulasi barang itu Ambai Ini